Hello Vibes song bai tongbai kanong bagi tini tege sa Tripura University no hite notification sapai ko tabun sapai ko tabun am video khalainan nai tongo ngai norok mo video no nugi mangkana ngai tawo hari sung video digi thalagena tam sija gor pon legena ngai norok ni exam o wati phai je postpone khlaijak mani tabuk teisa saklai rika 20 and 21 August 2024 janong ni notification dijak mani je exam angli hanai higher education ni te Tripura University ni hoite tabuk 25 DHEUDC at 2024 that 22/8/2024 teisa rijak huwa norokni fourth semester second semester back rokni exam postpone khlaijak mani gatao TDP rokni gatao te event semester exam 2024 are heavily postponed weekly third notification TDPH event semester exam 2024 are mane nongni teisa katal khaye exam ni date riwoi rijang nai gano rapro teisa thangai exam riwoi mana nongni jasuk 20 and 21 August 22 August jotono 24 August 22 jora je norongni 21 ni simung 20 ni simung 22 jora exam je postpone khlai jaka abono teisa notice ka university no hoite norok thabuk teisa exam riwoi mannai teisa bufuru exam ungna teisa notice nai khaklai brin chojak nai next video malai channel subscribe